Global Excellence Awardee Alhaz Dr. Mohammad Riazuddin Khan Nalilongi Sanaroi Singidamakta Katpa Diamond Youth Club DYC Public Ground Nilong Leihau Khong Haunabi Matung Inna ngasi MPCC ki President MLK Mega Sandrana Miyamda Kusinakre DYC Public Ground Management Committee na Sanjana Haukiba Tangkon Mabanda Pangtokiba Public Ground Kutsinabagi Tharamda Wangkem AC ki MLK Sa Mega Sandrana Haikibada Picture basu lamdamasi sana khotnabana malemda masak takpa khaktanatana lamdamasagi tungi laivak lep kadoriba naharol kaya masama ufa na thamlibani adubulilong AC da hogalak liba naharol singna sana khotnanaba lampak amata leiramdaba asi yamna laivak thibani masinadi national amadi international ki sanaroi puthokpa ngamloi haina nungnang ba phongdoki Alhaz Dr. Mohammad Riazuddin Khan na phongdoki bada ingkum jalisangani tara humdoida Lilong Karampat local da Mio Mangana Kathoklaga Lilong Public Ground Haiba Ama inaugural Tauki Matamadu da Lilongi Naharol Sing Anoba Asa Amagaluri na Yam na Haraw Naki Lilong da Achoba Sanabung Ama Leiri Haina Haraw na Duna Tongan ba Mafam Singdagi Mafamadu da Sana Kotnaba Amati Tournament Kaya Sinjuna Kendra Sada Sana Kotnaba Gilamda Mangzal Thana Chalaki Manipurgi Tongan ba Mafam Kaya da Sinba Tournament Sing da Lilongi Sanroy Singna Winner Amadi Runner Gimara Manalaw Duna Kendra Sada Awan ba Kaya Puraki Adubu Live Activity Miyangi Damakta Kathok Kraba Lampak Asi Personal Ground on Tok Duna Chingda Foundation Stone Yung Kraba Has House Adu Lilong Public Ground da Saba Hauraki Madudas Lilongi Naharol Sing Amadi Miyamgi Thamoy Kainaki Naharol Sing Sanafam Later Dana Ngaunaki Pumnamak Asi Urubada Lilong da Sanabung Samkataba Yade Naharol Singi Kairaba Thamoy Kokhandaba Yade Haba Wakalonda Sanabung Samkatba Haurakpani Haba Wafam Thamki Thauramaduda Saruyakiba DYC ki Chief Advisor Wahazuddin Fundray Mayumna Haikibada Lilong Miyamgi Damakta Khanbiduna Chaurba Sanabung Amaka Tokpibagi Damakta Alhaz Dr. Mohammad Riazuddin Khan Buthagatba Phongdoki Lilong Chaurba Garasme Suba Yarama Kuduna Lilong Garasme Yamala Thuri Masudi Yakaba National International Sanabu Kaya Tukumbo Arasmiti Adibuba Uwe Maikabagini Maikrigo Namsisi Yasira Ati political will be Lucisansi or Hubana Mama Monty Leke out to the Namsisi so it is should be I don't know Anake Alaki I don't know a Sakra possibility but something hearing with a Kali Maravasina Masina Sutana for positive walking like the Kali and the Hainayam Sukula Kali sports Sports sir Mahasi Sana Konaba Subo Mamada the Shatada boy sports silver ground silver Masidi investment Yambata Namani Masida honoring the city so it's a long time investment Amani Masida no one even Harold Suda Manon Kayasiga Masamon Poro Adagi Sana Kodabagi Apapa Salary Muku Haraga Papa Puba Adagi Masika Pujan Guiding Gaba Salaru Kayam Sisi Discipline Adagi Modern Duran Mayam Si Equity Sports Team Activity Sisi Matana P. Kanaba high potential Oiraba Sport Key Youth Mayam Lady Yon Sida Layramba Phil also Mafam Kambana Mangan Kaba Adui Matamda Lady Youth Sigi crying sin the Ubo Matamda no function Namasumana Yaku Matamda Masiki sing Hatan Iko the season Nava Phil Amakatani Haying Hachit Loibaga Masis Koigaira Amuglo Ukradavani Higher Potada Samoy Saman Gidana Lopu Dunia Boy Taragabi I sahi mari gira manga gira masina sana na wi damaka yete siyang lagi na haida kiwane hai riba matam sa lopu duno si ara pada ngasi siyang cari sini ngasi inauguration tau ko ho na riba ko sa cari gi once katok re hai riba matum ba lanna na ngasai season na kiba amati katok ko bodo madugi potu nate ngasi DYC public ground belongs to all the youths of the Lilong. Hai ko posa sikat tak na boy damakta inaugurate tawzawagi wale managing committee na. Hai ko feel sige managing committee proper managing committee lai
मैनेजिंग कमिटी नंबर कंटेक्ट तौबीरगा लिलोंग की मफम खुदिंग क्लब खुदिंग एनी इवेंट पांथोके पांथोक यारबा फ्री ऑफ कॉस्ट पांथोक यारबा फिल खतने मैनेजिंग कमिटी की कमिटी की मेंबरशिप रिक्वेस्ट तौजरी करीनो DYC पब्लिक ग्राउंड से मैनेजिंग कमिटी की मीसी कना फोन नंबर ना करीनो है पब्लिक नोटिस टू द पीपल ऑफ द लिलोंग की प्रजा सिंह खंगना पब्लिक नोटिस इकुई